cya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda. Ago masezerano ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihagarika ibyo biganiro hagati ya Kongo n'u Rwanda. Ibyo biganiro rero twakeneye kugira abaturage bacu, kuko inshingano zacu dufite umuyobozi w'akarere ni ukubamenyesha ibihugu. Turumvikana ibyo biganiro hagati y'u Rwanda na Kongo ni hagati y'ibihugu bibiri. Twebwe AFC M23 ntaho duhuriye nabyo. Turumvikana ibyo biganiro biri hagati y'u Rwanda na Tshisekedi. Ibihugu bibiri bikwiye kuganira umubaniro, ubucuruzi hamwe n'ibiti guca. Ariko twega AFC M23 ntabwo bitureba. Ntibababeshe. Dore bari kubesha itariki 27 z'ukwa gatandatu ngo turagenda, ngo turaba twagiye. Ntibababeshe nari ndana ahantu naremweho tuzavana ngo tugenda. Ntabwo tuzagenda. Atudadoga twakeneye kubabwira yuko ndibugira ubwoba. Ntabwo AFC M23 izasubira inyuma n'imetero imwe. Aho kugira isubira inyuma izakomeza imbere. Ngira ngo mwabyumviye neza. Reka unyemerere nkubwire ngo kora subscribe, ukore kunzogera kugira ngo uzajye urusha kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe. Iri ni ijambo rikomeye cyane ryavuzwe na administrateri cyangwa se uyu nguyu abameze nka meya mu Rwanda. Uyu nguyu ni umuyobozi mukuru mu gace ka Nyiragongo cyangwa se muri territoire ya Nyiragongo. Aya ni amagambo akomeye cyane uyu muyobozi mukuru yavuze. Ndagira ngo nanjye mbivi muzi muzingo. Ese muri Republika Demokarasi ya Kongo ibintu byifashe bite? Hari abantu benshi bagiye banyandikira bakambwira ngo mbagezeho aya makuru. Munyemerere nanjye mbive imuzi muzingo. Munyemerere duhere i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngira ngo muzi ko hari ibiganiro bidasanzwe byabaye hagati ya Ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda ndetse na Ministre w'ububanyi n'amahanga Republika Demokarasi ya Kongo. Ibyo biganiro umuhuza mukuru muri byo yari Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse u Rwanda na Republika Demokarasi ya Kongo basinyana amasezerano y'amahoro ndetse n'ubuhahirane n'ibindi bintu bitandukanye. Ariko ibyo ngibyo umuyobozi mukuru cyangwa se uhagarariye Nyiragongo mu gice kiyoborwa na AFC M23 we ubwe yatangaje ko nta gahunda bafite zo kuba barekura ibice bafite. Mu magambo ye ngira ngo mwabyumviye neza. We aragira ati ibiganiro byabereye i Washington ni bihuza Republika ya Kongo ndetse na Republika y'u Rwanda. Ibyo ngibyo nta hantu bihuriye na AFC M23. Ni mu magambo ye rwose niko yatangaje, ndetse akomozaho avuga ko we nta gahunda bafite. Mu ijambo rikomeye cyane yavuze ati AFC M23 nta gahunda dufite yo gusubira inyuma na metero imwe gusa. Na magambo akomeye cyane uyu muyobozi wa Nyiragongo yabwiye abaturage baturiye aka gace, ababwira ko nta gahunda bafite yo gusubira inyuma na metero imwe yonyine basubira inyuma. Yavuze ko ibyo ngibyo bidashoboka. Mu magambo akomeye cyane iki kiganiro cyose twifashishije indi televiziyo yitwa Kivu TV. Iyi ngiyi rwose Kivu Iwacu niko iyo channel yitwa. Twifashishije ikiganiro cyaciye kuri iyo channel. Mu kiganiro cyose bagiranye n'uyu muyobozi, uyu muyobozi ubwo yarari imbere y'imbaga y'abaturage yakoreshaga imbwa avuga Tshisekedi, akavuga ati iriya mbwa Tshisekedi yirirwa mu ndege, iriya mbwa Tshisekedi iri kuzana abacancuro, ntabwo tuzatuza
tuzatuza igihumeka cyangwa se ntabwo tuzatuza ikiri ku butegetsi. Aya ni amagambo akomeye cyane yavuzwe n'uyu muyobozi aho yakoreshaga imbwa avuga kuri Tshisekedi. Amakuru ahari nuko Repubulika ya Kongo yamaze kohereza abasirikare 60,000 mu ntara ya Kivu cyangwa se mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Aba n'abasirikare batojwe kurusha abandi, ni abasirikare 60,000. Bumva ko ni abasirikare benshi cyane. Aba basirikare boherejwe mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kugira ngo bakure abarwanyi ba M23 mu duce twose byigaruriye. Ibi rwose ntago ari ibihuha, amakuru n'impamo, ntago rwose ari ibintu turi gutoragura hirya no hino. Repubulika ya Kongo yohereje abasirikare aba FARDC, ni ukuvuga ngo ni abasirikare b'igisirikare cya Kongo 60,000. Muri iki gihe bamaze atari imirwano ihambaye, bamaze igihe batoza aba basirikare kugira ngo baze muri iki gice cyafashwe na M23 kugira ngo babakuremo bose. Si ibyo gusa, dore ko igisirikare cyangwa se leta ya Kongo yamaze kuzana abacancuro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abangaba ni abacancuro ubutegetsi bwa Kongo buyobowe na Felix Antoine Tshisekedi bamaze kuzana ku ahangaha muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Aba bacancuro ni abacancuro baturutse muri Colombia, nabo ndagira ngo mbave imuzi n'umuzingo mbikubwireho ibyaba bacancuro. Ese ubundi byo byifashe bite? Munyemerere duhere mu kiganiro gikomeye cyane Olivier Nduhungirehe yagiranye na televiziyo y'igihugu cy'u Rwanda, ni RTV cyangwa se Rwanda TV. Olivier Nduhungirehe akaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yatangaje ashimangira ko Repubulika ya Kongo yamaze kohereza abacancuro ahangaha muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Aba bacancuro ni abacancuro baturutse muri Colombia, dore ko ubuhanga buhambaye aba bacancuro bafite ni ugukoresha ibyuma by'ikoranabuhanga cyangwa se n'imbunda z'ikoranabuhanga nk'amadroni n'ibindi bigiye bitandukanye. Hanyuma yuko n'ubundi Repubulika Demokarasi ya Kongo yari yazanye abacancuro cyangwa se abasirikare bakodeshwa guturuka muri Romania, ariko abangaba rwose AFC M23 ikabahereza inzira, ikabahereza uburyo bwo kuva muri Repubulika Demokarasi ya Kongo baciye ahanga mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'u Rwanda rukabafasha kugera mu bihugu byabo. Ubwo ndavuga ibihugu bya Romania. Bikagaragara ko aba bacancuro bamaze gutsindwa ku buryo bugaragara cyane ko bo ubwabo nibo bamanitse amaboko bemera gusohoka ahangaha muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ku neza, ndetse baca ku butaka bw'u Rwanda berekeza muri Romania. Nyuma rero yuko aba bacancuro bavuye ku butaka bw'u Rwanda batsinzwe ku rugamba, leta ya Kongo yamaze kuzana abandi bacancuro bavuye muri Colombia. Aba ni abacancuro bafite ubuhanga buhambaye mu buryo bwo gukoresha ikoranabuhanga, ndetse ndagira nkubwira ko mu bice bya Uvira ahangaha rwose abasirikare b'abacancuro guturuka muri Colombia bamaze kuhagera, ndetse n'abasirikare ba FARDC nabo bamaze kuhagera. Ubwo ndavuga abasirikare ba Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ikibazanye nta kindi nuko batangaje ko, munyemerere gatoya ntaragera ku byo batangaje mvuge amagambo akomeye umuvugizi wa guverinoma ya Kongo yatangaje. Yavuze ko Repubulika Demokarasi ya Kongo itazigera na rimwe yicarana na AFC cyangwa se M23 ngo bagirane ibiganiro, ahubwo yatangaje ashimangira ko bazaganira ari uko mu gihe icyo ari cyo cyose AFC cyangwa se M23 yaba yifuza ko bicarana bakaganira. Yabasabye ko babanza kurekura intwaro cyangwa se kumanika intwaro, bakarekura uduce twose uyu mutwe wigaruriye. Ubwo ndavuga uburasirazuba hafi ya bwose bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bamara kurekura utu duce twose bafashe ngo bakabona kuganira, ariko sintekereza
ko uyu mutwe wa M23 nawo wakwemera kurekura utu duce ngo kugira ngo uganire na guverinoma ya Kongo, cyane ko burya kuba utu duce AFC cyangwa se M23 yatwigaruriye tukaba turi mu maboko yabo, nicyo kintu gikomeye cyane, niyo turufu ikomeye ituma Tshisekedi n'ubutegetsi bwe bemera ibiganiro hagati y'uyu mutwe ndetse n'ubutegetsi bwa Kongo, cyane ko uko bukeye nuko bwije uyu mutwe wa M23 ugenda urushaho kugira imbaraga, ugenda urushaho kugira ababunganira, aho twavuga nka Joseph Kabila. Uyu nguyu Joseph Kabila yabaye perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse Felix Antoine Tshisekedi ajya ku butegetsi yarasimbuye uyu nguyu Kabila. Rero kuba kuri ubu ngubu uyu Kabila wayoboye igihe kirekire ubutegetsi bwa Kongo akaba ari ku ruhande rwa M23, ni ikintu, ni imbaraga zidasanzwe zituma uyu mutwe udatereka intwaro, zituma uyu mutwe utamanika intwaro, nk'uko ubutegetsi bwa Kongo uko bukeye nuko bwije bugenda busaba AFC cyangwa se M23 ko bamanika intwaro bakabona kuganira. Uyu mutwe rero wamaze gutangaza ko bo nta gahunda bafite yo kuba basubira inyuma, nta gahunda bafite yo kuba ngo basubira inyuma ngo na metero imwe yonyine. Kandi si ibyo gusa, na Repubulika Demokarasi ya Kongo yamaze kohereza abasirikare barenga 60,000 mu burasirazuba bwa Kongo. Nkaho ibyo bidahagije, bamaze no kuzana abacancuro bamenyereye iby'urugamba, batojwe mu bijyanye no gukoresha ikoranabuhanga ku rugamba, kugira ngo nabo bafashe igisirikare cya Kongo kugira ngo barebe ko bakirukana aba barwanyi ba M23. Ibi rero biraca amarenga ko ahangaha mu burasirazuba bwa Kongo ibintu bigiye kongera kuba bibi cyane, umuriro ugiye kongera kwaka niba guverinoma ya Kongo idashaka ko bicarana ngo baganire bakemura ikibazo mu buryo bwa demokarasi, ndetse na AFC M23 nayo ikaba idashaka kumanika intwaro kugira ngo ibone kuganira n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ibi biraca amarenga ko mu by'ukuri ahangaha muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nibwo intambara yaba igiye gutangira bundi bushya. Nshuti bakunzi ba Ibyegeranyo Empire, reka nkubwire ngo kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye ushaka kubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye, tuzajya tugenda tubakurikiranira uko byifashe. Kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye ubana natwe muri byose. Ndagushimiye cyane.